So Euro kan? Yo ijon. Ayang apa mau nih? Butang anaknya ndak lihat di jersey. Der Panzer Jerman. Mana apa so? Ya ndak lihat nih bendera. Suka pai-pai. Inggris, The Three Lion. Kung ngana pe ayang apa John? Hah? Ayang? Iyo, Euro. Oh, ada no? Iyo, apa? Kong, mana ngapain jersey atau atribut bola dang? Masanya ada? Bilang kok fans? Pokoknya ada no? Mesti kasih tunjuk so? Iyo, mana? Ngoni semua musik kita pe fanatisme bola no? Pinjam WC? Di belakang. Kiri, kong kanan. Tanya tapi ayam. Prancis kan merah putih biru. Kung DP biru mana? Merah putih. NANI? Nah, broken bells and a broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won.